Nimuseme nani? Yesu tu, Yesu. Mimi nimuseme nani? Yesu tu, Yesu. Kweli nimuseme nani? Yesu tu, Yesu. Mimi nimuseme nani? Yesu tu, Yesu tu. Awezaye kunitoa kwenye vifungo ni Yesu tu. Awezaye kunitoa kwenye matatizo Yesu tu. Nani mwingine aliye na nguvu kama Yesu? Naye mjua ni mmoja, naye ndiye Yesu. Mimi nimuseme nani? Kweli nimuseme nani? Duniani kuna miungu mingi, ila yupo mmoja wao anayeitwa Mungu wa vyote. Duniani kuna